Hi everyone, this is Jean-Pierre, Love in Emotion Canada and Limo TV. Iyo umukobwa wavuze ko ari mwiza baba bavuze iki? Baba baravye iki? Umukobwa mwiza yomera gute? Uno munsi abashitsi banje babiri mubona hano nibo baza kutubwira kuduha umuco kuri ico kibazo. Murakoze. Karibu mfasoni. Kazina kanyu s'il vous plaît. Okay. Yeah, nitwa Ange Meme Umuhoza, mba muri Utah, ndi umumama ndubatse, nkaba mfite ibiganiro cyitwa Muzikari Family, aho tuvuga vraiment nyine ibintu abantu baganira muzikari, guteka, kwiyitaho. Mwaramutse, nitwa Alex Audrey, benshi bakaba banzi ku izina rya Audrey, nkaba mba mu Burundi, nkaba kandi umurundikazi. Iyo bavuze ko umwigeme ari mwiza, ari society bivuza abantu bose cyangwa abahungu, baba bavuze iki, baba baravye iki? Jewe kubwanjye mbona hari ibintu bitatu umuntu yavuze ngo umukobwa ni mwiza abarebeyeho. Icya mbere ni uko umuntu we bwite ku giti icyo umuntu asize, buri wese afite ukuntu abona umuntu akabona ni mwiza. Rero ushobora kubona umuntu nkabona kiri mwiza, wowe umuntu ubona ukabona ni mwiza. Icya kabiri ni societe twakuriyemo, ahantu wakuriye baba bafite nabo definition y'ubwiza. Nk'ubu ngubu mu Rwanda uko basobanura umukobwa mwiza cyangwa i Burundi ntabwo ariko wenda muri Europe cyangwa muri Amerika cyangwa muri Aziya babisobanura. So ahantu umuntu yakuriye naho hejuru wasa uburyo umuntu abona ubwiza. Hakaza icya gatatu kijyanye n'ibiri gutrendinga n'ibigezweho, donc amamedia, ahantu hose ubona na Naomi Campbell niwe wari definition y'ubwiza. Rwanda no Sonia Rolando niwe wari visage ya beauté. Ariko ubu ngubu urebye muri ibi bihugu turimo uhangaha ushobora kubona abantu utashobora kuba wari kuvuga ngo ni beza ariko bavuga ko bari beza. Nk'ubu ngubu Lupita Nyong'o ari gutrendinga, niwe ugezweho, niwe definition ya beauté. Ntuza Kudia Diop ni umukobwa utaconsideringa ko ari mwiza ariko kubera ko ukuntu ateye n'ukuntu asa ari byo bigezweho, niwe bari gusobanura ko ari mwiza. Donc hari amakriteri menshi nibaza ko umuntu agenderaho kugira ngo avuge ko umuntu ari mwiza. Iyo bavuze ngo umukobwa ni mwiza baba baravye iki? Iyo bavuze ko umukobwa ari mwiza ari igihe abantu baba baravye kungena ameze, kungena ateye, kungene yitwara, kungene asa visage yiwe. Ariko ahanini umukobwa mwiza indani muri we ni wa mukobwa aba afise ubuntu, wa mukobwa aba yiyizi ko ari mwiza. Donc umukobwa yiyakiriye avec ses défauts et ses qualités. Ça va kunyumva? Ndakumva neza. Okay, oui. So ubundi barakubwira ngo mbwira uwo ugendana nawe ndakubwira uwo uri. Abantu ugendana nabo ibyo bakubwiye n'ibyo ukora. So akenshi iyo umuntu ikintu cyose umuntu akubwiye aba afite icyo ashaka ko wumva n'icyo ashaka kumukorera. Njyewe niko mbyumva, nta ikintu cyose, action yose igira reaction na conséquence. So bitewe n'umuntu ukubwiye uko akubwiye ngo uri mwiza, ashobora nimba ari umuntu uri muri entourage yawe cyangwa ari umuntu kwinfluencer, ashobora kukwinfluencer neza cyangwa akakwinfluencer nabi. Surtout ku bakobwa bakiri batoya baba bakiri influencer. Rero hari umuntu bashobora kubwira ngo ni mwiza, bikamuzamuka mu mutwe, bigatuma wenda yumva ko hari icyo arusha abandi, yumva ko ari abandi, hakazamo bya bindi bavuga ngo kwiyemera cyangwa kwirata, agasuzuguro. Ibyo byose bitewe n'ukuntu ababikubwiye, abagendana nawe, abakwinfluence na personality yawe wowe ubwawe. Hari n'uwo wabibwira bikamujena. Nk'umuntu uri ufunguye mu mutwe ushobora kubibwira umukobwa turi mwiza bikamujena kuko abavuga ati
uyu muntu kubera icyo abimbwiye arashaka iki, niki kiri inyuma yabo. ineza pression sociale ashobora kugira hari igihe ashobora gukundwa n'abantu benshi ugasanga abaye umwana mwiza abantu benshi baramwaprecier kuko umwe ameze donc ibyo ni byiza ariko hari igihe ushobora gusanga pression sociale yaramubwiye ko ari mwiza ariko atabizi usanga aciye avyitwaramwo nabi aciye yitkomporta nabi. so uravye aho tubaye aho twavuye mu bihugu by'iwacu ari mu Rwanda mu Burundi muri Afrika en general hariho facteur y'ubukene hariho na facteur y'ubwiza kuko nkuko wabivuze muri video abakobwa b'u Rwanda n'abakobwa beza harampura nibaza ntimbe baravye iki ariko hari abakobwa usanga babishira mu yindi nzira ugasanga birabatunze. So nkuko wabanje ubivuga harimo facteur y'ubukene ariko harimo na facteur ya education surtout ngewe mbona ko bihera ku ndero. Umuntu akubwiye kuri mwiza wumva umenga umuvyeyi ari impande yacu akubwira ngo ni mwiza hehe gasanga ibyo bintu byaramaze kutwica. Umuntu akubwiye ko ari mwiza ariko ugasanga urahahabutse usanga uciye witwarana kuko wacumvanye wa muntu utari witeze ko bikubwiye ugasanga abavyeyi bacu twakuze batatubwira ko turi beza banatubwiye ko ari beza catangura kubwira ngo si mwiza ngo mwikure mubwira ko ngo ntaco yishima. No numva ko tubanje kurera abana bacu turumvisha ko bafite izindi potentiel bafite ibindi bintu byinshi bishobora kubagirira akamaro mu buzima bwabo. Deja iyo facteur y'ubukene niyo yazamo niyo hazamo ubuzima yaba yarakuze azi ko afite akandi gaciro usibye uburanga bwe cyangwa umubiri we. So ibyo ngibyo icyambere byamufasha mbere y'uko aninjira muri societe. Ababikora ubu ngubu nababwira nti so nimba uri mwiza uyu munsi ntawamenya ukuntu ejo bizaba bimeze. Ubwo bwiza buzaba wenda batakibufata nk'aho ari ubwiza. Abo ngabo bafite ibyo baguha cyangwa uko bakubeshejeho kubera ko uri mwiza hari igihe ejo n'ejo bundi mu maso yabo uzaba utari mwiza. So uri mwiza yes ariko uzi n'ubwenge. So koresha ubwenge bwawe kurusha ubwiza bwawe ugerageze kwiteganyiriza ejo hazaza kuko twese akenshi ubwiza bujyana nanone n'imyaka. So twese turakura tugasaza. Ibyo ni byo. Ni igiki wohanura la société en général jambo ni Rwanda? So abantu ushaka kugira icyo saba ni abantu babiri, ababyeyi kurera abana babo nk'uko nari mbivuze bakamundero babaha. Tujya dutinya kubwira abana ko ari beza twebwe nk'ababyeyi. Abana bagatangira kumenya ko ari beza bamaze gukuraho gatoya ariko bari muri ya myaka y'ubwangavu yuko baba bari influençable. Ugasanga uwa mbere ubimubwiye niwe usa nkaho amufiteho ubushobozi bwo kumuhindura akamugira umuntu mwiza cyangwa akamugira umuntu mubi. So icyambere nasaba ababyeyi ni ukurera abana ukamubwira ko ari mwiza ariko ukanamubwira n'ibindi byiza byose afite. Ukamubwira ko azi ubwenge, ukamubwira ko afite umutima mwiza, ukamubwira ibintu byiza byose afite kugira ngo ashobora kujya muri societe ari ready. Atawundi abimubwira usange biramuhinduye. Aho hanagira n'ubimubwira umwana akumva ko ari ibintu bisanzwe kuko umubyeyi nta kintu aba yiteguye ku mwana we. Icyo umubyeyi abwiye umwana kiba kivuye ku mutima. Abandi bantu ba kabiri ni abantu nakwita aba influence, abantu bafite influence nk'abaririmbyi, aba celebrities, abanyamakuru. Mujye mwirinda vraiment kubwira abantu bari hanze ngo dufite abakobwa beza. Turabafite ariko twagakwiye kuvuga ibindi byiza byabo bafite kuko iyo tuvuze ngo abakobwa bacu ni beza tubibwira abanyamahanga abo byattracting abantu bituzanira ntago ari abantu baba bafite gahunda nziza ku bakobwa babo. So tujye twirinda nk'abantu dufite ijambo hanze y'igihugu gerageza kuba nkaho turi gucuruza abakobwa bacu kuko ni ukubamaterializa. So ndatumira abavyeyi cyane kugira ngo babwire abana babo ngo ni beza kuko iyo umuvyeyi w'umwana umwedisi umubwira ko ari mwiza donc wa muntu azoza amubwira ko ari mwiza gusanga agiye kumujana mu
bitandukanye donc waramubwiye ko ari mwiza azokura yumva ko ari mwiza nyene donc ata muntu n'umwe azoza amukangisha ubwo bwiza afise donc yaramaze kwiyakira nuko ndavyumva jewe murakoze namwe nuko rero ikiganiro kigarukiye hano nibaza yuko impanuro zatanzwe zikwiye ni mu partage mwereka abandi eka iyi video ishike aho ishobora gushika abantu bavyumve babimenye hanyuma mukaba mwakoze mu kudukikirana naho utaha murakoze